Dr. Jordan B. Peterson, 12 pravila za život protiv otrova za haos. Pravilo 2. Odnosite se prema sebi kao prema nekome kome ste dužni da pomažete. Zašto jednostavno ne uzmeš te tvoje proklete pilule? Zamislite da je 100 ljudi dobilo recept za neki lek. Razmislite o tome šta se potom dešava. 1/3 neće popuniti recept. Polovina od preostalih 67 će ga popuniti, ali neće pravilno uzimati lek. Propuštaće doze. Rano će prestati da ga uzimaju. Može se čak desiti da ga ne uzmu ni jednom. Lekari i farmaceuti nastoje da okrive takve pacijente za svoju neusklađenost, neaktivnost i grešku. Možete odvesti konja do vode, rezonuju oni. Psiholozi nastoje da gledaju s neodobravanjem na takva mišljenja. Naučeni smo da pretpostavimo da su lekari, a ne pacijenti, krivi što ovi drugi ne slede profesionalne savete onih prvih. Mi verujemo da je dužnost zdravstvenog radnika da da savet koji će biti poslušan, ponudi intervencije koje će biti poštovane, da planira s pacijentom sve dok ne bude postignut željeni rezultat i da ih prati kako bi bio siguran da se sve pravilno odvija. To je samo jedna od mnogih stvari zbog kojih su psiholozi toliko divni. Razume se, mi smo privilegovani jer sa svojim klijentima provodimo mnogo više vremena za razliku od drugih profesionalaca koje praktično opsedaju i koji se pitaju zašto bolesni ljudi neće da uzimaju lekove. Šta nije u redu sa njima? Zar ne žele da im bude bolje? Evo nečeg još goreg. Zamislite da nekome presade organ i da je to bubreg. Za transplantacije je tipično da se na njih dugo čeka. Samo mali broj ljudi donira organe posle smrti i još manje za života. Samo mali broj doniranih organa odgovara bilo kom puno nadležnom primaocu. To znači da je tipični kandidat za transplantaciju bio godinama na dijalizi koja predstavlja jedinu alternativu. Dijaliza se sastoji u propuštanju celokupne pacijentove krvi kroz mašinu, posle čega ona biva vraćena u organizam. To je neverovatan i čudesan tretman i što se toga tiče sve u redu, ali nije nimalo prijatan. Mora da se obavlja 5 do 7 puta nedeljno, svaki put po 8 sati. Trebalo bi da se obavlja kada pacijent spava. To je previše. Niko ne želi da bude na dijalizi. Jedna od komplikacija transplantacije jeste odbacivanje. Vaše telo ne voli kada delove nečeg tuđeg tela ušiju u njega. Vaš imunni sistem napašće i uništiti takve strane elemente, čak i kada su od suštinske važnosti za preživljavanje. Da bi se to sprečilo, morate uzimati lekove protiv odbacivanja koji slabi imunitet i povećavaju podložnost infekcijama. Većina ljudi oberučke pristaje na to. Primaoci organa i dalje pate od odbacivanja organa i pored toga što postoje korisni lekovi. Ne zbog toga što lekovi ne deluju, mada ima i toga. Mnogo je češći slučaj da ih oni kojima su prepisani ne uzimaju. Neverovatno, ne daj Bože da vam zakažu bubrezi. Dijaliza nije odlazak na izlet. Na transplantaciju se dugo čeka, a rizik i troškovi su veliki. Da li je vredno sve to izgubiti samo zato što ne uzimate lekove? Kako ljudi mogu to sebi da rade? Kako je to uopšte moguće? Ako ćemo pravo, stvar nije ni malo jednostavna. Mnogi ljudi kojima presade neki organ su izolovani ili imaju mnogobrojne zdravstvene probleme. Da ne pominjemo probleme vezane za nezaposlenost ili porodičnu krizu. Oni mogu biti kognitivno oštećeni ili depresivni. Možda nemaju preveliko poverenje u lekara ili ne razumeju zašto moraju da uzimaju lekove. Možda jedva da mogu sebi da priušte lekove, te u očajanju neproduktivno ograničavaju njihovo uzimanje. Ali, i to je nešto zaista neverovatno. Zamislite da niste vi ta bolesna osoba, već vaš pas. Odvedite ga kod veterinara. On vam da recept. Šta se onda događa? Imate isto onoliko razloga da ne verujete veterinaru koliko i lekaru. Šta više, da ne marite mnogo za svog ljubimca, da niste zabrinuti da li mu je prepisan neodgovarajući lek ili neki ispod standarda ili čak pogrešan lek, ne biste ga ni odveli kod veterinara. To znači da vam je stalo. Vaši postupci to potvrđuju. U proseku vam je zapravo više stalo do ljubimca nego do sebe. Ljudi savesnije popunjavaju recepte i daju prepisane lekove svojim ljubimcima nego sebi. To nije dobro. Čak i iz perspektive vašeg ljubimca to nije dobro. Vaš ljubimac vas verovatno voli i bio bi srećniji da uzimate lekove. Teško je bilo šta zaključiti na osnovu iznetih činjenica osim da ljudi izgleda više vole svoje pse, mačke, feretke i ptice, pa čak možda i guštere, nego sebe. Zar to nije užasno? Ako je to tačno, to je velika sramota. Šta je to s ljudima da više vole svoje životinje nego sebe?
U knjizi Postanka, prvoj knjizi Starog Zaveta, postoji drevna priča koja mi je pomogla da dođem do odgovora na to zbunjujuće pitanje. Najstarija priča i priroda sveta. Izgleda da su dve priče o stvaranju iz dva različita srednjoistočna izvora isprepletene u knjizi Postanka. U hronološki prvoj, ali istorijski novijoj, poznatoj kao sveštenička, Bog je stvorio kosmos pomoću svoje božanske reči, naredivši da nastanu svetlost, voda i zemlja, a posle njih biljke i nebeska tela. Potom je stvorio ptice i životinje i ribe, i ovog puta posluživši se govorom. I na kraju je stvorio čoveka, muškarca i ženu, oboje nekako po svom liku. Sve se to dešava u Postanku 1. U drugoj, starijoj jahvističkoj verziji, nalazimo još jedan izveštaj o poreklu u kome se pominju Adam i Eva, u njemu se pojedinosti vezane za stvaranje malo razlikuju, kao i priče o Kainu i Avelju, Noji i Vavilonskoj kuli, Postanak 2/11. Da bi se razumeo Postanak 1, sveštenička priča koja insistira na govoru kao osnovnoj stvaralačkoj sili, neophodno je prvo razmotriti i nekoliko osnovnih drevnih pretpostavki koje se upadljivo razlikuju po tipu i nameri od naučnih pretpostavki koje su istorijski gledano prilično nove. Naučne istine postale su eksplicitne pre samo 500 godina, zahvaljujući radu Francisa Bacona, Renea Descartesa i Isaaca Newtona. Pre toga su naši preci razmatrali svet na razne načine, ali ne i kroz naučna sočiva. Kao što mesec i zvezde nisu mogli da posmatraju kroz staklena sočiva teleskopa jer su i ona novijeg datuma. Pošto smo sada uglavnom okrenuti nauci i priznajemo samo materialističke stvari, veoma nam je teško čak i da razumemo da mogu postojati i da postoji drugačiji načini gledanja na stvari. Ali oni koji su živeli u dalekim vremenima u kojima su nastali osnovni epovi naše kulture, bili su mnogo više zaokupljeni postupcima koje je diktiralo preživljavanje i tumačenjem sveta na način koji odgovara tom cilju, nego bilo čim drugim što makar izdaleka odgovara onome što danas smatramo objektivnom istinom. Pre zore naučnog pogleda na svet, stvarnost je drugačije tumačena. Bitisanje je shvatano kao mesto delovanja, a ne mesto stvari. Shvatano je kao nešto srodnije priči ili drami. Ta priča ili drama predstavljala je proživljeno, subjektivno iskustvo, njeno manifestovanje iz trenutka u trenutak u svesti svake žive osobe. Bilo je to nešto slično pričama koje jedni drugima pričamo o svojim životima i šta one nama znače. Nešto slično događajima koje romanopisci opisuju kad uhvate postojanje na stranicama svojih knjiga. U pitanju je subjektivno iskustvo koje uključuje poznate predmete kao što su drveći i oblaci, prvenstveno objektivne u svom postojanju, ali i što je još važnije, i stvari kao što su emocije i snovi, kao i glad, žeđ i bol. Upravo takve lično doživljene stvari predstavljaju najosnovnije elemente ljudskog života. Gledano iz drevne, dramatične perspektive, ni modern, redukcionistički, materialistički um ne može lako svesti na nezavisne i objektivne. Uzmite bol, na primjer, subjektivni bol. To je nešto toliko stvarno da nema tog argumenta koji može da ga ospori. Svi se ponašaju kao da je njihov bol stvaran, krajnje, konačno stvaran. Bol je važan, važniji od materije. Iz tog razloga verujem da toliki deo svetskih tradicija smatra patnju pratiocem postojanja u vidu istine bitka koja se ne može pojednostaviti. U svakom slučaju, ono što subjektivno doživimo pre se može uporediti s romanom ili filmom nego s naučnom opisom fizičke stvarnosti. To je drama proživljenog iskustva, jedinstvena. Tragična smrt oca u poređenju sa objektivnom smrću zavedenom u bolničkoj arhivi, bol prve ljubavi, očajanje propalih nada, radost zbog detetovog uspeha. Područje. Ne od značaja, već od onoga što je važno. Naučni svet materije može se u izvesnom smislu svesti na njegove osnovne sastavne elemente, molekule, atome, čak kvarkove. Međutim, svet iskustva ima i primarne sastojke. To su neophodni elementi čije interakcije definišu dramu i fikciju. Jedan od njih je haos, drugi red, treći, jer postoje tri, je proces koji posreduje između ova dva, koji su izgleda identični onome što moderni ljudi nazivaju svest. Naše večno pokoravanje prvom i drugom tera nas da sumnjamo u opravdanost opstanka. Tera nas da u očajanju nemoćno širimo ruke i da se ne staramo o sebi kako treba. Samo pravilno razumevanje trećeg obezbeđuje nam jedini pravi izlaz. Haos je područje samog neznanja. To je neistražena teritorija. Haos je ono što se širi.
Večan je i bez ograničenja, izvan granica svih stanja razvoja, svih ideja i svih disciplina. On je došljak, stranac, član druge bande, šuštanje u grmlju noću i bolest vašeg deteta. Haos je očaj i užas koji osjećate kada vas neko gadno izda. To je mesto na kome završite kada se stvari raspadnu, kada se vaši snovi rasprše, karijera raspadne ili se brak okonča. To je podzemni svet bajke i mita u kome zmaj i zlato koje on čuva večno koegzistiraju. Haos je mesto na kome se nalazimo kada ne znamo gde smo i ono što radimo kada ne znamo šta radimo. Ukratko, on predstavlja sve one stvari i situacije koje ili ne poznajemo ili ne razumemo. Haos je takođe bezoblični potencijal iz koga je Bog iz postanka i pomoću jezika pozvao red na početku vremena. To je isti onaj potencijal iz koga mi, napravljeni po tom liku, dočaravamo roman i trenutke vlastitih života koji se stalno menjaju. Haos je i sloboda, zastrašujuća sloboda. Nasuprot njemu, red je istražena teritorija. To je stotinama miliona godina stara hijerarhija mesta, položaja i autoriteta. To je struktura društva. To je struktura koju obezbeđuje i biologija, naročito u meri u kojoj ste prilagođeni, a jeste, strukturi društva. Red je pleme, religija, ognjište, dom i zemlja. To je topla, sigurna dnevna soba u kojoj gori vatra u kaminu i deca se igraju. To je nacionalna zastava. To je vrednost valute. Red je pod, ispod vaših nogu i vaš plan za taj dan. To je veličina tradicije, redovi klupa u učionici, vozovi koji kreću na vreme, kalendar i sat. Red je javna fasada koju od nas traže da nosimo, učtivost na skupu civilizovanih stranaca i tanki led po kome klizamo. Red je mesto na kome ponašanje sveta odgovara našim očekivanjima i željama. Mesto na kome sve ispadne onako kako želimo. Ali red ponekad predstavlja i tiranija, pogoršanje. Kada zahtev za izvesnošću i uniformnošću i čistoćom postane jednostran. Red je mesto gde je sve izvesno. Kada se stvari odvijaju prema planu i nema ničeg novog niti uznemirujućeg. To je red. U domenu reda stvari se odvijaju onako kako je to Bog zamislio. Volimo da budemo tamo. Poznata okruženja su srodna. Tamo gde vlada red, u stanju smo da razmišljamo o stvarima na duge staze. Tamo stvari funkcionišu i mi smo stabilni, smireni i kompetentni. Iz tog razloga retko napuštamo mesta koje razumemo, geografski ili pojmovno i nimalo nam se ne dopada kada smo primorani da to učinimo ili kada se to slučajno dogodi. Dobro ste kada imate odanog prijatelja, poverljivog saveznika. Kada vas ta ista osoba izda, proda, prelazite iz dnevnog sveta jasnoći i svetlosti u tamu podzemnog sveta haosa, zbrke i očajanja. To je isti korak koji napravite i isto mesto koje posetite kada kompanija u kojoj radite počne da propada i kada vam je posao u pitanju. Kada podnesete obrazac za povraćaj poreza, to je red. Kada vam je finansijsko stanje revidirano, to je haos. Većina ljudi bi više voljela da ih opljačkaju nego da im revidiraju finansijsko stanje. Pre rušenja kula bliznakinja vladao je red. Haos se manifestovao posle toga. Svi su to osetili i sam vazduh postao je neizvestan. Šta se zapravo srušilo? Pogrešno pitanje. Šta je zapravo ostalo da stoji? To je bilo pitanje. Kada je led po kome klizate čvrst, to je red. Kada dno pukne i stvari se raspadnu, propadnete kroz led, to je haos. Red je grofovija Tolkienovih hobita, mirna, produktivna i bezbedna da se u njoj nasele čak i naivčine. Haos je podzemno kraljevstvo patuljaka koje je uzurpirao Smaug, zmaj koji gomila blago. Haos je dno dubokog okeana do koga je otišao Pinokio da spase oca od monstra, kita i zmaja koji bljuje vatru. Putovanje u tamu i spasavanje je nešto najteže što lutak mora da uradi ako želi da postane pravi dečak. Ako želi da se izvuče iz iskušenja prevare i glume i obmanjivanja, impulsivnog zadovoljstva i totalitarnog pokoravanja. Ako želi da zauzme svoje mesto kao pravi bitak u svetu. Red je stabilnost vašeg braka. Podupiru ga tradicije prošlosti i vaše očekivanja, često nevidljivo zasnovana na tim tradicijama. Haos je kada se ta stabilnost raspadne pod vašim nogama, kada otkrijete da vas partner vara. Haos je kada se rutine vodilje i tradicije sruše i kada vas ništa više ne vezuje niti podržava, te ste ostavljeni da se teturate unakolo. Red je mesto i vreme gde često nevidljivi aksiomi po kojima živite organizuju vaše iskustvo i vaše delanje tako da se događa upravo ono što treba da se dogodi.
Haos predstavlja novo mesto i vreme koji se pojave kada iznenada dođe do tragedije ili zlonamernost otkrije svoje parališuće lice, čak i kada se to dogodi u granicama vašeg doma. Tokom planiranja uvek može da iskrsne nešto neočekivano ili neželjeno, bez obzira na to koliko su okolnosti poznate. Kada se to dogodi, teritorija se menja. Ne pravite grešku u vezi s tim. Prostor, očigledni prostor, možda je isti. Ali osim u prostoru, mi živimo i u vremenu. Posledica toga je da čak i najstarija i najpoznatija mesta posjeduju neverovatnu sposobnost da vas iznenade. Možete uživati u vožnji automobilom koji ste godinama znali i volili, ali vreme prolazi. Kočnice mogu da otkažu. Možete ići putem u telu na koje ste se godinama oslanjali. Ako srce zakaže, makar na trenutak, sve se menja. Prijateljski raspoloženi stari psi i dalje ujedaju. Stari prijatelji od poverenja ipak mogu da vas nasamare. Nove ideje mogu da unište stare i udobne izvesnosti. Takve stvari su važne. One su stvarne. Naši mozgovi reaguju istog časa čim se haos pojavi, jednostavnim, hiperbrzim kolima zadržanih iz drevnih dana, kada su naši preci boravili na drveću, a zmije napadale u magnovenju. Posle tog gotovo trenutnog, duboko refleksnog telesnog odgovora sledi kasnije razvijen, složeniji, ali sporiji odgovor emocija, a posle toga dolazi razmišljanje koje je više greda i može da potraje nekoliko sekundi, minuta ili godina. Ceo taj odgovor je u izvesnom smislu instinktivan, ali što je odgovor brži, to je instinktivniji. Haos i red. Ličnost, žensko i muško. Haos i red su dva najosnovnija elementa proživljenog iskustva. Dve najosnovnije podele samog bitka. Ali to nisu stvari ili predmeti i ne doživljavamo ih kao takve. Stvari ili predmeti deo su objektivnog sveta. Oni nisu živi, nemaju duh. Oni su mrtvi. To ne važi za haos i red. Njih smatramo, doživljavamo i shvatamo u stepenu u kom su uopšte shvaćeni kao ličnosti, a to važi i za opažanja, iskustva i razumevanje modernih ljudi kao što je važilo i za opažanja, iskustva i razumevanje njihovih drevnih predaka. Samo što moderni to i ne primećuju. Red i haos ne shvataju se prvo objektivno, kao stvari i predmeti, a tek potom personifikuju. To bi bio slučaj samo ako smo prvo postali svesni objektivne stvarnosti i tek potom shvatili nameru i cilj. Ali percepcija tako ne funkcioniše, uprkos našem unapred stvorenom mišljenju. Do percepcije stvari kao alata, na primer, dolazi pre ili istovremeno s percepcijom stvari kao objekata. Vidimo šta stvari znače istom brzinom ili čak brže nego što vidimo šta su. Do percepcije stvari kao entiteta s ličnošću takođe dolazi do percepcije stvari kao stvari. To posebno važi za delovanje drugih, život drugih, ali mi takođe vidimo neživ objektivni svet kao oživljen sa svrhom i ciljem. Do toga dolazi zahvaljujući operaciji koju su psiholozi nazvali detektor hiperaktivnih aktivnosti u nama. Evoluirali smo tokom milenijuma unutar žestokih društvenih okolnosti. To znači da su najznačajniji elementi našeg originalnog okruženja bile ličnosti, ne stvari, predmeti ili situacije. Ličnosti koje smo evoluirali da primećujemo bile su oko nas, u predvidljivom obliku i u tipičnim hijerarhijskim konfiguracijama, zauvek, za sve namere i ciljeve. To su, na primjer, 1.000.000 godina bili muškarci i žene. To je dugo vreme. Do podele života na njegove blizance došlo je pre evolucije mnogoćelijskih životinja. U toj i dalje uglednoj petini vremena pojavili su se sisari koji se i tekako brinu o svojim mladuncima. Što znači da kategorija roditelj i ili dete postoji 200 miliona godina. To je duže nego što postoje ptice. To je duže nego što raste cveće. To nije 1.000.000 godina, ali je i dalje veoma dugo vreme. Dovoljno dugo da muškarci i žene i roditelji i dete postanu osnovni delovi okruženja na koje smo se adaptirali. To znači da su muškarci i žene i roditelj i dete kategorije, za nas prirodne kategorije, duboko utemeljene u našim perceptualnim, emocionalnim i motivacijnim strukturama. Naši mozgovi su duboko socijalni. Druga stvorenja, naročito druga ljudska bića, bila su od suštinske važnosti za nas dok smo živeli, parili se i evoluirali. Ta stvorenja su bukvalno bila naš prirodni habitat, naše okruženje. Iz darwinske perspektive, priroda, sama stvarnost, samo okruženje pravi selekciju. Okruženje se ne može definisati na fundamentalni način. Ono nije puka inertna materija. Sama stvarnost je sve ono s čim se borimo kada težimo da preživimo i da se reprodukujemo. Veliki deo toga sačinjavaju druga bića, njihova mišljenja o nama i njihove zajednice. I to je to.
Tokom milenijuma, dok se kapacitet našeg mozga povećavao i mi razvijali suvišnu znatiželju, postajali smo sve svesniji prirode sveta i sve znatiželjniji kada je ona u pitanju, tako da smo je na kraju konceptualizovali kao objektivni svet, izvan prirode porodice i grupe. Izvan, ne samo da je neistražena fizička teritorija, izvan je izvan onoga što trenutno razumemo, a razumevanje je izlaženje na kraj i nošenje sa, a ne samo objektivno predstavljanje. Ali naši mozgovi su se dugo usredsređivali na druge ljude. I zato nam se čini da smo prvo počeli da zapažamo nepoznat, haotični, neljudski svet uređenim kategorijama našeg društvenog mozga. Čak ni to nije tačno. Kada smo prvi put počeli da zapažamo nepoznati, haotični, neživotinski svet, koristili smo kategorije koje su se prvobitno razvile radi predstavljanja predljudskog, životinskog, socijalnog sveta. Naši umovi su daleko stariji od samog čovečanstva. Kategorije su daleko starije od vrsta. Naša najosnovnija kategorija, u izvesnom smislu starija je kao i sam seksualni čin, a to je pol, muški i ženski. Izgleda da smo iskoristili to prvobitno znanje u strukturiranoj, kreativnoj opoziciji i počeli sve da tumačimo kroz njena sočiva. Red, ono što je poznato, izgleda da je simbolično povezan sa muževnošću, kao što je prethodno objašnjeno u pomenutom Yangu, iz taoističkog simbola Yin Yang. To je možda zato što je prvobitna hijerarhijska struktura ljudskog društva muškog roda, kao što je to slučaj kod većine životinja, uključujući šimpanze koje su nam najbliže genetski, a verovatno i po ponašanju. To je zato što muškarci jesu i što su tokom istorije bili graditelji mesta i gradova, inženjeri, kamenoresci, zidari, drvoseče, zato što su upravljali teškom mašinerijom. Red je Bog Otac, večni sudija, onaj koji vodi glavnu reč i deli nagrade i kazne. Red je vojska policajaca i vojnika u vreme mira. To je politička kultura, korporativno okruženje i sistem. On je oni uznate šta oni kažu. On je kreditne kartice, učionice, dugački redovi na brzoj kasi u supermarketu, skretanje, semafori i poznate rute kojima svakodnevno idemo. Red može da bude i destruktivan i užasan kada se s njim pretera i kada nije u ravnoteži. To se dešava kada dođe do nametnutih migracija, pojave koncentracionih logora i jedinstvenog marševog koraka koji proždire dušu. Haos. Nepoznato. Simbolički se povezuje sa ženskim rodom. To je delimično zato što su sve stvari koje smo upoznali prvobitno rođene iz nepoznatog. Isto kao što su sva bića koje srećemo rodile majke. Haos je mater, poreklo, izvor, majka, materija, supstanca od koje su sve stvari nastale. To je takođe ono što je važno ili o čemu je reč, tema predmeta, razmišljanja i komunikacije. Kada se predstavlja kao pozitivan, haos je sam po sebi mogućnost, izvor ideje, tajanstveno carstvo, trudnoće i rađenja. Kao negativna sila, to je neprobojna tama, pećine i nesreća pored puta. To je majka grizli puna saosećanja prema svojim mladuncima, ali koja u vama može vidjeti potencijalnu ugrabljivicu i raskomadati vas. Haos, večno žensko, takođe je razorana sila seksualne selekcije. Žene su izbirljive mater, za razliku od ženki šimpanza svojih najbližih koleginica među životinjama. Većina muškaraca ne ispunjava standarde žena. Zbog toga žene na sajtovima za upoznavanje smatraju da je 85% muškaraca, kada je u pitanju privlačnost, ispod proseka. Zato imamo dvostruko više ženskih predaka nego muških. Zamislite da su sve žene koje su ikada živele imale u proseku jedno dete. Sada zamislite da je polovina muškaraca koja je ikada živela napravila 2 dece, ako su ih uopšte imali, a druga polovina nijedno. Žena kao priroda je ta koja pogleda polovinu svih muškaraca i kaže ne. Za muškarce je to direktni susret sa haosom, a to im se dešava s razornom silinom svaki put kada pozovu ženu na sastanak, a on ih odbije. Izbirljivost žena takođe je razlog zašto se u toj meri razlikujemo od zajedničkog pretka koga smo delili s rođacima šimpanzama, dok su ovi drugi ostali uglavnom isti. Sklonost žena da kažu ne, više od bilo koje druge sile, dovela je našu evoluciju do kreativnih, vrednih, uspravnih stvorenja s velikim mozgom, takmičarski i zapovednički raspoloženih, agresivnih, kakva smo danas. To je priroda u liku žene koja kaže: e pa drugar, dobar si za prijatelja, ali ne bih rekla da si pogodan materijal za produžetak vrste. Najdublji religijski simboli u velikoj meri oslanjaju se kada je reč o moći na ovu fundamentalno dvopartijsku konceptualnu podelu. Davidova zvezda, na primjer, sastoji se od jednog trougla s vrhom okrenutim na dole, koji predstavlja ženu, i drugog s vrhom okrenutim naviše, koji predstavlja muškarca. Isto je i sa Joni i Lingamom u hinduizmu, koji su prekriveni zmijama,
našim drevnim protivnicima i izazivačima. Shiva Linga je prikazan sa božanstvima zmijama nazvanim Nagas. Drevni Egipćani predstavljali su Ozirisa, boga države, i Izis, boginju podzemnog sveta, kao kobre bliznakinje, čiji su repovi zavezani u čvor. Isti simbol koristio se u Kini za prikazivanje Fuhsija i Nuve, tvoraca čovečanstva i pisma. Prikazi u hrišćanstvu nisu toliko apstraktni, više podsjećaju na ličnosti, ali poznate zapadnjačke slike, Bogorodica s malim Hristom i Pijeta, izražavaju žensko-muško dvojno jedinstvo, kao i tradicionalno insistiranje na Hristovoj androginosti. Na kraju, treba takođe primetiti da i struktura samog mozga na ukupnom morfološkom nivou izgleda odražava ovaj dualitet. Meni to ukazuje na osnovnu van-metaforičnu realnost ove simbolično žensko-muške podele, jer je mozak po definiciji prilagođen realnosti, to jest realnosti konceptualizovanoj na ovaj kvazi-darvinovski način. Elhonon Goldberg, učenik velikog ruskog neuropsihologa Aleksandra Nurija, krajnje lucidno i direktno predložio je da sama hemisferična struktura korteksa odražava osnovnu podelu između novog, nepoznato haos, i rutinizacije, poznato, red. On se ne poziva na simbole koji predstavljaju strukturu sveta u odnosu na ovu teoriju, ali tim bolje. Ideja je mnogo uverljivija kada se javi kao posljedica istraživanja na više polja. Mi sve to već znamo, ali nismo svesni da znamo. Međutim, istog časa kada se izloži na ovakav način, sve nam postaje jasno. Svi razumeju red i haos. Svet i podzemni svet kada se objasne pomoću ovih izraza. Svi posjedujemo opipiljiv osjećaj za haos koji proviruje ispod svega poznatog. Zato razumemo neobične, nadrealne priče o Pinokiju, uspavanoj lepotici, kralju lavova, maloj sireni i lepotici i zveri, i njihove večne predele poznatog i nepoznatog, nadzemnog sveta i podzemnog sveta. Svi smo bili na oba ta mesta i to mnogo puta, ponekad slučajno, a ponekad po sopstvenom izboru. Mnoge stvari počnu da dolaze na svoje mesto kada počnete svesno da shvatite svet na ovaj način. To je kao da se znanje o telu i duši usaglasi sa znanjem o intelektu. I to nije sve. Takvo znanje je restriktivno i isto tako deskriptivno. To je poznavanje onoga što vam pomaže da znate kako. To je jeste iz kojeg možete da izvedete trebalo bi. Taoistička jukstapozicija Yina i Yanga, na primjer, ne prikazuje jednostavno haos i red kao osnovne elemente bitka, već vam govori kako da delujete. Put, taoistička putanja života, predstavljanje granicom između zmija bliznakinja. Put je putanja istinskog bitka. To je isti onaj put kao onaj o kome govori Hristos u Evanđelju po Jovanu 14/6. Isus mu reče, ja sam put i istina i život. Ista ideja izneta je u Evanđelju po Mateju 7/14. Kao što su uska vrata i tesan put što vode u život i malo ih je koji ga nalaze. Mi večno naseljavamo red okružen haosom. Večno zauzimamo poznatu teritoriju okruženu nepoznatim. Smatramo da se značajno angažujemo kada posredujemo na pravi način između njih. Prilagođeni smo u najdubljem darvinskom smislu ne svetom predmeta, već meta realnosti reda i haosa, Janga i Jina. Haos i red sačinjavaju večno, transcendentno okruženje živih. Opkoračiti taj fundamentalni dualitet znači biti uravnotežen. Jednom nogom čvrsto stajati u redu i sigurnosti, a drugom u haosu, mogućnostima, rastu i pustolovini. Kada život iznenada pokaže da je napet, da steži i da je značajan, kada vreme prolazi, a vi ste toliko zaokupljeni onim što radite da ne primećujete, upravo tada nalazite se na granici između reda i haosa. Subjektivno značenje koje tamo doživljamo predstavlja reakciju našeg najdubljeg bića, naše neurološko i tokom evolucije utemeljeno instinktivno sopstvo koje ukazuje na to da obezbeđujemo stabilnost, ali i širenje naseljive produktivne teritorije, ličnog, društvenog i prirodnog prostora. To je u svakom pogledu pravo mesto da se na njemu bude. Vi ste tamo kada je to važno i na mestu koje je važno. To je ono što vam govori i muzika kada slušate, možda čak i više kada plešete, kada njena harmonična, slojevita ustrojstva predvidljivosti i nepredvidljivosti dovode do toga da samo značenje izroni iz najdubljih dubina vašeg bitka. Haos i red su osnovni elementi jer svaka živa situacija i svaka zamisliva živa situacija sastoji od oba. Bez obzira na to gde se nalazili, postoje neke stvari koje možemo da identifikujemo, iskoristimo i predvidimo i neke stvari koje niti poznajemo niti razumemo. Svejedno, da li smo stanovnik pustinje Kalahari ili bankar s Wall Streeta, neke stvari su pod našom kontrolom, a neke nisu.
Upravo zbog toga su obojica u stanju da razumeju iste priče i prebivaju unutar granica istih večnih istina. Konačno, osnovna realnost haosa i reda važi za sve živo, ne samo za nas. Živa bića uvek se mogu naći na mestima kojima su u stanju da ovladaju, okružena stvarima i situacijama koje ih čine ranjivima. Red nije dovoljan. Ne možete jednostavno biti stabilni, sigurni i nepromenjivi, jer postoje još bitnijih i važnijih novih stvari koje treba naučiti. I pored toga, haos zna da bude pretežak za nas. Ne možete dugo da ga tolerišete ako niste u stanju da se nosite s njim dok savladavate sve ono što još treba da naučite. Zato morate jednom nogom čvrsto stajati u onome što ste savladali i razumeli, a drugom u onome što trenutno istražujete i savladavate. Tada ste se pozicionirali tamo gde je užas od postojanja pod kontrolom i gde ste sigurni, ali gde ste i na oprezu i angažovani. Tu postoji nešto novo čime treba ovladati i način na koji se može poboljšati. Tu se može naći smisao. Rajski vrt. Ne zaboravite da su priče iz postanka kombinacija priče iz nekoliko izvora, kao što već rekosmo. Posle novije svešteničke priče, postanak 1, prepričavanja kako je iz haosa nastao red, dolazi drugi, još drevni, jahvistički deo, koji u suštini počinje sa postankom 2, jahvistički izveštaj koji koristi ime Jahva ili Jahve za predstavljanje Boga, sadrži priču o Adamu i Evi, kao i mnogo iscrpnije objašnjenje događaja iz 6. dana koji aludiraju na prethodnu svešteničku priču. Kontinuitet između ovih priča izgleda da je rezultat redigovanja jedne ili više osoba koje proučavaoci Biblije znaju samo kao redaktora koji je povezao priče. To je moglo da se dogodi kada su se narodi dve tradicije ujedinili iz ovog ili onog razloga, te je nelogičnost pomešanih priča do koje je došlo njihovim nezgrapnim spajanjem tokom vremena, zasmetala nekome svesnom, hrabrom i opsednutom povezanošću. Prema jahvističkoj priči o postanku, Bog je prvo stvorio omeđeni prostor poznat kao Eden, što na aramejskom, navodno Isusovom jeziku, znači dobro navodnjeno mesto, ili raj, pa i Rideeza na staroiranskom ili Avestanu znači mesto okruženo zidom ili zaštićeni prostor ili vrt. Bog je tamo smestio Adama zajedno s mnogo različitih voćaka, a bilo je zabranjeno brati plodove samo s 2 stabla. Jedno od njih bilo je drvo života, a drugo drvo poznanja dobra i zla. Bog je potom kazao Adamu da bere voće koliko joj želi, ali je dodao da je zabranjeno brati voće s drveta poznanja dobra i zla. Potom je stvorio Evu da bude Adamova partnerka. Kada se nađu u raju, Adam i Eva ne deluju da su mnogo svesni, a sasvim sigurno nisu bili samosvesni. Priča insistira na tome da su prvobitni roditelji bili nagi, ali da se nisu stideli. Kao prvo, takva formulacija nagoveštava da je sasvim prirodno i normalno da se ljudi stide svoje nagosti, jer u protivnom se to ne bi ni pominjalo. I drugo, da nešto nije bilo u redu s našim praroditeljima, bilo u dobrom ili lošem smislu. Iako postoje izuzeci, jedini koji se danas ne bi stideli ako bi se iznenada obreli nagi na javnom mestu, izuzimam uvrnute egzibicioniste, bila bi deca mlađa od 3 godine. Zapravo, česta noćna mora uključuje iznenadnu pojavu nagog sanjara na podijumu pred punom salom. U 3. stihu postanka pojavljuje se zmija. Prvobitno je očigledno imala noge. Samo Bog zna zašto je dozvolio ili smestio takvo jedno stvorenje u vrt. Dugo sam mozgao šta to znači. Izgleda da je bar delimično posredi odraz dihotomije, red-haos, koja karakteriše svekoliko iskustvo, u kojoj raj služi kao naseljivi red, a zmija igra ulogu haosa. Zmija u Edenu stoga znači isto što i crna tačka na yin strani taoističkog yin-yang simbola celokupnosti, to jest mogućnost da se nepoznato i revolucionarno iznenada manifestuje tamo gde sve deluje spokojno. Jednostavno, ne čini se mogućim da bi čak i sam Bog stvorio mesto koje je potpuno zaštićeno od spoljašnjih uticaja, ne u stvarnom svetu, s neophodnim ograničenjima okruženom transcendentnim. Ono što se nalazi spolja, haos, uvek se ušunja unutra, jer ništa ne može da bude potpuno odeljeno od ostatka stvarnosti. Tako da se i na krajnje sigurnim mestima neizbježno nalazi zmija. Oduvek su postojale prave i poslovične zmije u travi i na drveću našeg prvobitnog afričkog raja. Međutim, čak i kada bi sve to bilo rasterano, ako bi to uradio nekakav primordijalni Sveti Đorđe, zmije bi ipak ostale u obliku naših primordijalnih ljudskih protivnika, kada su se ponašale kao neprijatelji, bar iz naše ograničene grupne i rodbinske perspektive. Konačno, među našim precima nije nedostajalo sukoba i ratova, plemenskih i drugih. Čak i da smo porazili sve zmije koje nas saleću s polja, kako prave, tako i ljudske, i dalje ne bismo bili bezbedni. Niti smo to sada.
Konačno vidjeli smo neprijatelja, on je mi. Zmija naseljava dušu svakog od nas. To je razlog, koliko ja mogu da kažem, za čudno hrišćansko insistiranje koje je najeksplicitnije izrazio John Milton, da je zmija u rajskom vrtu bila takođe satana, duh samog zla. Važnost ove simbolične identifikacije, njenog zapanjujućeg sjaja, teško da se može prenaglasiti. Kroz tu milenijum dugu vežbu mašte razvila se ideja samih apstraktnih moralnih pojmova. Nezamisliv rad uložen je u ideju dobra i zla i snoliku metaforu koja je okružuje. Najgora zmija je večna ljudska sklonost ka zlu. Najgora od svih mogućih zmija jeste psihološka, duhovna, lična, unutrašnja. Nema tih zidova, ma koliko bili visoki, koji bi je zadržali napolju. Čak i da je tvrđava dovoljno jaka da zadrži sve što je loše napolju, ona će se istog časa ponovo pojaviti unutra. Kao što je govorio veliki ruski pisac Aleksandar Solženjicin, linija koja deli dobro od zla preseca srce svakog ljudskog bića. Jednostavno ne postoji način da se zidom ogradi neki izolovani deo veće okolne stvarnosti i da se unutra sve zauvek učini predvidivim i sigurnim. Nešto od onoga što je bilo isključeno, bez obzira na to koliko pažljivo, uvek će se ponovo ušunjati. Zmija će se, metaforički rečeno, neizbežno pojaviti. Čak ni najstrajniji roditelji ne mogu u potpunosti da zaštite svoju decu, makar ih je zaključali u podrum, sklonila na bezbedno od droga, alkohola i pornića na internetu. U tom ekstremnom slučaju suviše oprezan i brižan roditelj jednostavno zamenjuje sebe za druge užasne životne probleme. To je veliki freudovski edipovski košmar. Daleko je bolje učiniti bića o kojima se starate sposobnim nego ih štititi. Čak i da je bilo moguće zauvek proterati sve što je preteće, sve opasno, te stoga sve što predstavlja izazov i zanimljivo je. To bi samo značilo da će se pojaviti nova opasnost, večni ljudski infantilizam i apsolutna beskorisnost. Kako bi ljudska priroda uopšte mogla da dostigne pun potencijal bez izazova i opasnosti? Koliko bismo samo dosadni i prezreni postali da više nije bilo razloga da obraćamo pažnju. Možda je Bog mislio da će njegova nova kreacija biti u stanju izađe na kraj sa zmijom i smatra njeno prisustvo manjim od dva zla. Pitanje je za roditelje. Želite li da vaša deca budu bezbedna ili jaka? U svakom slučaju, u rajskom vrtu postoji zmija i ona je suptilna zvera. Prema drevnim pričama, teško ju je videti, providna je, lukava, lažna i izdajnička. Zato nas ne iznenađuje kada reši da se poigra Evom. Zašto Evom, a ne Adamom? Možda je u pitanju slučajnost. 50:50 za Evu, statistički govoreći, a to je prilično velika verovatnoća. Ali naučio sam da u tim starim pričama ništa nije izlišno. Svaka slučajnost, sve što ne služi zapletu, odavno je izgubljeno u pričanju. Kao što je savjetovao ruski dramski pisac Anton Čehov. Ako na zidu visi puška u prvom činu, u narednom mora da opali. Inače nema razloga da se tamo nalazi. Možda je primordijalna Eva imala više razloga da se pobrine za zmije nego Adam. Možda su one, na primjer, češće vrebale njenu decu na drveću. Možda su zbog toga Evine ćerke ostale više zaštitnički naklonjene, samosvesne, plašljive i nervozne do današnjih dana. Čak i u najegalitarnijim, naročito u njima, od svih modernih humanističkih društava. U svakom slučaju, zmija kaže Evi da neće umreti ako pojede zabranjeno voće. Umesto toga progledaće. Postaće slična Bogu jer će razlikovati dobro od zla. Razume se da ju zmija ne kaže da će biti slična Bogu samo po tome. Ali to je zmija. Pošto je ljudsko biće i želi da zna više, Eva odlučuje da pojede voće. Puf, probudi se, svesna je ili možda polusvesna, prvi put. Nijedna svesna žena koja jasno vidi stvari neće tolerisati neprobuđenog muškarca. I tako Eva istog časa deli voćku s Adamom. Tako i on postaje polusvesan. Malo šta se promenilo. Žene čine muškarce polusvesnima od početka vremena. One to na prvom mestu rade tako što ih odbijaju, ali i tako što ih ponižavaju ako muškarci ne preuzmu odgovornost. Pošto žene snose primarni teret razmnožavanja, nije ni čudo. Veoma je teško zamisliti da može biti drugačije, ali sposobna žena da ponize muškarce i učini ih polusvesnim i dalje primarna sila prirode. Možete postaviti pitanje, kakve veze imaju zmije s vidom? Kao prvo, očigledno je da je u izvesnoj meri važno videti ih, jer mogu da vas love, posebno kada ste mali i živite na drveću kao naši preci. Dr. Lynn Isbell, profesorka antropologije i ponašanja životinja na Kalifornijskom univerzitetu, navela je da je neverovatno oštar, gotovo jedinstven vid kakav posjetuju ljudi, predstavljao adaptaciju koju nam je pre mnogo desetina miliona godina nametnula potreba da otkrivamo i izbegavamo zmije koje predstavljaju užasnu opasnost, a s kojima su naši preci uporado evoluirali.
To je možda jedan od razloga zašto se Marija, večna arhetipska majka, usavršena Eva, tako često prikazuje u srednjovekovnoj i renesansnoj ikonografiji kako drži malog Hrista u vazduhu, što je i dalje moguće od grabljivog mizavca koga snažno pritiska nogom. I to nije sve. Zmija nudi voće, a voće se takođe povezuje s transformacijom vida. Sposobnost da vidimo boje predstavlja adaptaciju koja nam omogućava da brzo prepoznamo zrele, te stoga i jestive darove drveća. Naši primordijalni preci poslušali su zmiju, zagrizali su voćku. Oči su im se otvorile, oboje su se probudili. Mogli biste pomisliti, kao što je Eva u početku, da će to biti dobra stvar. Ponekad je, međutim, polovičan poklon gori od nikakvog. Adam i Eva su se probudili, u redu, ali tek toliko da otkriju neke užasne stvari. Kao prvo, primetili su da su nagi. Nagi majmun. Moj sin je shvatio da je nag dosta pre nego što je napunio 3 godine. Želeo je da se obuče. Zatvarao je vrata kupatila. Nije se pojavljivao u javnosti bez odeće. Da me ubijete, nisam mogao da shvatim kakve to ima veze sa odgajanjem. To je bilo njegovo vlastito otkriće, nešto što je sam shvatio i sam je odabrao kako će reagovati. Meni se činilo da je to nosi u sebi. Šta znači poznavati sebe nagog ili potencijalno gore znati sebe i svog partnera golog? To podrazumeva svu silu užasnih stvari, kako ih je, na primer, izrazio na prilično užasavajući način renesansni slikar Hans Baldung Green, čija je slika nadahnula ilustraciju kojom počinje ova glava. Nag znači ranjiv, onaj koga je lako oštetiti. Nag znači podložan procenama koje se odnose na lepotu i zdravlje. Nag znači nezaštićen i nenaoružan u džungli prirode i čoveka. Zato su se Adam i Eva postidili čim su progledali. Prvo što su videli bili su oni sami. Mane su se isticale. Ranjivost je bila na izvolite. Za razliku od drugih sisara, čiji su osetljivi stomaci, zaštićeni leđima koje su poput oklopa, oni su bili uspravna bića koja su pokazivala svetu najranjivije delove svojih tela. A ono gore tek sledi. Adam i Eva odmah su se pokrili smokvinim listom. U međunarodnoj standardnoj verziji Biblije, keceljama u verziji kralja Jamesa, da bi zaštitili svoje krhka tela i svoj ego. Zatim su brže bolje izbrisali i sakrili se. U svojoj sada potpuno shvaćenoj ranjivosti osjećali su da nisu dostojni da stoje pred Bogom. Ako ne možete da se poistovetite s tim osjećanjem, jednostavno ne razmišljate. Lepota ponižava ružnoću. Snaga ponižava slabost. Smrt ponižava žive, a idealno ponižava sve nas. Zato ga se plašimo, odbacujemo ga, čak i mrzimo. I razume se, to je naredna tema koja se prouča u postanku u priči o Kainu i Avelju. Šta ćemo s tim? Napustiti idealnu lepotu, zdravlje, briljantnost i snagu. To nije dobro rešenje. To će samo učiniti da se sve vreme osjećamo posramljeno i smatramo da to i tekako zaslužujemo. Ne želim da nestanu žene koje mogu da zadive samim svojim prisustvom samo zato da se drugi ne bi osjećali posramljeno. Ne želim da nestanu umovi kao što je Johna von Neumana samo zato što razume matematiku na nivou gimnazijalca. On je u 19. godini redefinisao brojeve. Brojeve. Hvala Bogu na Johnu von Neumanu. Hvala Bogu na Grace Kelly, Aniti Ekberg i Moniki Bellucci. Ponosan sam što osjećam da nisam vredan u prisustvu takvih ljudi. To je cena koju svi plaćamo za cilj, postignuće i ambiciju. Ali takođe nije čudo što su se Adam i Eva pokrili. Naredni deo priče, po mom mišljenju, prava je lakrdija, mada je takođe tragičan i užasan. Kada se Eden te večeri rashladio, Bog izlazi u večernju šetnju, ali nema Adama. To zbunjuje Boga koji je navikao da s njim šeta. Adame, doziva ga Bog, očigledno zaboravivši da može da vidi kroz grmlje. Gde si? Adam istog časa otkriva gde se nalazi, ali to uradi na loš način. Prvo kao neurotičar, potom kao cinkaroš. Tvorac celog univerzuma poziva Adama i ovaj odgovara. Čuo sam te Bože, ali bio sam nag i sakrio sam se. Šta to znači? Znači da se ljudi uznemireni zbog svoje ranjivosti od uvek plaše da kažu istinu, da posreduju između haosa i reda i da jasno ispolje svoju sudbinu. Drugim rečima, plaše se da hodaju sa Bogom. To možda i nije vredno divljenja, ali svakako je razumljivo. Bog je otac koji sve procenjuje. Njegovi standardi su visoki. Njemu je teško udovoljiti. Bog kaže, ko ti je rekao da si nag? Da li si jeo nešto što nije trebalo? I Adam u svojoj bedi upire prst u Evu, svoju ljubav, svoju partnerku, svoju srodnu dušu i ocinkarije. Potom okrivi i Boga. Kaže, žena koju si mi dao, ona mi je to dala. I onda sam ja to pojao. Baš patetično i krajnje tačno. Prva žena učinila je prvog muškarca samosvesnim i ozlojeđenim.
Potom je prvi muškarac okrivio ženu. Potom je prvi muškarac okrivio Boga. Upravo tako se osjeća svaki odbijen muškarac sve do današnjih dana. Kao prvo, osjeća se mali pred potencijalnim objektom svoje ljubavi, pošto je ona ocrnila njegovu reproduktivnu sposobnost. Potom on proklinje Boga što je napravio takvom kučkom, sebe proklinje što je beskoristan, ako je imalo razuma, i što ima toliko nedostataka. Potom počne da razmišlja o osveti. Krajnje dostojno prezira i krajnje razumljivo. Žena je bar mogla da okrivi zmiju, a kasnije se ispostavlja da je zmija sam Satana, ma koliko to delovalo malo verovatno. Na taj način možemo da razumemo Evinu grešku i da se osjećamo sa njom. Obmanuo je najbolji, ali Adam, njega niko nije primorao da kaže to što je rekao. Na nesreću, to nije ono najgore što je snašlo muškarca i zver. Bog prvo prokune zmiju, osudivši je da ubuduće puzi naokolo bez nogu u stalnoj opasnosti da je ljutiti ljudi zgazi. Zatim kaže ženi da će rađati decu u žalosti i da će želeti nedostojnog, ponekad ozlojeđenog muškarca, što će za posljedicu imati da on zauvek upravlja njenom biološkom sudbinom. Šta bi to moglo da znači? To bi jednostavno moglo da znači da je Bog patrijarhalni tiranin, na čemu insistiraju politički motivisane interpretacije te drevne priče. Ja smatram da je to samo opis, a evo i zašto. Dok su ljudska bića evoluirala, mozgovi koji su konačno omogućili samosvest izuzetno su se proširili. To dovodi do evolucione trke u naoružanju između glave fetusa i ženske karlice. Žena je graciozno proširila kukove, pogotovo do tačke u kojoj trčanje više ne bi bilo moguće. Beba je pak dozvolila sebi da se rodi skoro godinu dana prerano u poređenju sa ostalim sisarima njene veličine i razvila je polusklopivu glavu. To je bilo i jeste bolno prilagođavanje za oboje. Beba fetus u suštini je gotovo u svemu potpuno zavisna od majke tokom te prve godine. Programiranje njenog masivnog mozga traje dok ne napuni 18 ili 30 pre nego što bude izbačena iz gnezda. Da ne pominjamo bol kojim biva propraćen porođaj i velik rizik od smrtnog ishoda po ženu i dete podjednako. Sve to znači da žene plaćaju visoku cenu zbog trudnoće i podizanja deteta, pogotovo u ranim fazama, i da je jedna od neizbežnih posljedica povećana zavisnost od ponekad nepouzdanih muškaraca i njihove uvek problematične milosti. Pošto Bog kaže probuđenoj Evi šta će se dogoditi, okreće se Adamu, koji zajedno sa svojim muškim potomcima ne prolazi ništa bolje. Bog kaže nešto slično ovome. Čoveče, imao si posla sa ženom i ona ti je otvorila oči. Božanski vid koji su ti podarile zmija, voće i ljubavnica dozvoljava ti da vidiš nadaleko čak i u budućnost. Ali oni koji vide budućnost uvek će vidjeti i nailazak nevolja i zato moraju da se pripreme za sve nepredviđene situacije i mogućnosti. Da bi to ostvario, morat ćeš večno da žrtvuješ sadašnjost zarad budućnosti. Moraš ostaviti po strani zadovoljstvo zarad sigurnosti. Ukratko, morat ćeš da radiš i bit će teško. Nadam se da voliš trnje i čkalj, jer ćeš ih gajiti u velikim količinama. Potom Bog proteruje prvog muškarca i prvu ženu iz raja, iz detinjstva, iz nesvesnog životinjskog sveta, u užase same istorije. Postavlja anđela i plameni mač na rajsku kapiju kako bi ih sprečio da zagrizu voćku s drveta života. Posebno je to pakosno od njega. Zašto odmah ne učini jadne ljude besmrtnima? Posebno ako ti je to i onako plan za krajnju budućnost, kao što stoji u priči. Ali ko bi se usudio da se raspaljuje sa Bogom? Možda su nebesa nešto što se mora izgraditi i besmrtnost nešto što se mora zaslužiti. I tako se vraćamo prvobitnom pitanju. Zašto bi neko kupio lek za psa i vodi računa da mu ga redovno daje, a to isto ne bi uradio za sebe? Sad imate odgovor. Potiče iz jednog od osnovnih tekstova čovečanstva. Zašto bi se bilo ko brinuo za bilo šta što je nago, ružno, postiđeno, uplašeno, bezvredno, kukavičko, ozlojeđeno, samoupravljajuće i optužujuće, kao što je Adamov potomak? Makar ta stvar, to biće, bilo i on sam. Nipošto mi nije namera da ovim rečima isključim žene. Svi razlozi koje smo do sada razmatrali kada je reč o čovečanstvu primenjivi su i na druge, kao i na sopstvo. To su uopštavanja o ljudskoj prirodi, ništa drugo, ali vi mnogo više znate o sebi. Dovoljno ste loši i onakvi kakvima vas drugi vide, ali samo vi znate istinu o svojim tajnim prestupima, nedostacijama i nepodesnostima. Niko bolje od vas ne poznaje sve mane vašeg uma i tela. Niko nema više razloga da vas prezire, da vas smatra patetičnim, a kada sebi uskraćujete nešto što bi moglo da vam čini dobro, kažnjavate sebe za sve svoje promaše. Pas koji je bezazleniji, neviniji, nesvestan, sebe očigledno zaslužuje više. Ali ako još niste ubeđeni, hajde da razmotrimo još jedno pitanje od životne važnosti. Red,
haos, život, smrt, greh, vizija, rad i patnja. To nije dovoljno autorima postanka, niti samo čovečanstvu. Priča o katastrofama, tragedijama teče dalje i ljudi, misli se na nas, umešani u njih, moraju da izađu na kraj s još jednim bolnim buđenjem. Naredna stvar koja nas je zadesila jeste razmišljanje o smrtnosti. Dobro i zlo. Pošto su im oči otvorene, Adam i Eva ne shvataju samo to da su nagi i da će morati naporno da rade, već upoznaju dobro i zlo. Zmija kaže, misleći na voće, nego zna Bog da će vam se u onaj dan, kad okusite s njega, otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, šta li zlo. Šta tu uopšte može da znači? Šta još ostaje da se istraži i ispriča, pošto je ogroman deo već pokriven? Jednostavan kontekst ukazuje na to da mora imati nekakve veze s vrtovima, zmijama, neposlušnošću, voćem, seksualnošću i nagošću. Posljednja stvar, nagost. Konačno me je uputila na trag. Za to su mi bile potrebne godine. Psi su grabljivice, isto kao i mačke. Oni ubijaju i jedu ono što ubiju. To nije lepo. Ali mi ih uprkos tome uzimamo za ljubimce, staramo se o njima i dajemo im lekove kada su bolesni. Zašto? Oni su grabljivice, ali to je njihova priroda. Nisu odgovorni za to. Gladni su, ne zli. Ne krase ih prisustvo uma, kreativnost i iznad svega samosvest, koji nadahnjuju čovekovu okrutnost. Zašto? Jednostavno je. Za razliku od nas, grabljivice nisu svesne svoje osnovne slabosti, svoje osnovne ranjivosti, svoje podložnosti bolu i smrti. Ali mi tačno znamo kako i gde možemo da povredimo i zašto. To je isto tako dobra definicija kao i bilo koja samosvest. Mi smo svesni vlastite neodbranjivosti, svojih ograničenja i smrtnosti. Možemo osetiti bol i gatiti se sami sebi i biti posramljeni i užasnuti i svesni smo toga. Znamo na koji način smo ogoljeni i kako ta nagost može da bude eksploatisana, a to znači da znamo na koji način su drugi ogoljeni i kako mogu da budu eksploatisani. U stanju smo svesno da predstavimo druge ljude. Možemo da ih povredimo i ponizimo zbog grešaka koje tako dobro razumemo. Možemo da ih mučimo, bukvalno, polako, znalački, užasno. To je daleko više od napadanja. To je kvalitativni pomak u razumevanju. To je kataklizma razmera sličnih razvoju same samosvesti. To je ulazak poznanja dobra i zla u svet. To je drugi do sada još nezaceljen prelom u strukturi postojanja. To je preobražaj samog bitka u moralni poduhvat. Sve što prati razvoj sofisticirane samosvesti. Samo je čovek mogao da smisli postolje za mučenje, železnu devicu i spravu za gnječenje palčeva. Samo će čovek izazivati patnju patnje radi. To je najbolja definicija zla koju sam uspeo da formulišem. Životinje nisu sposobne za to, ali ljudi sa svojim uznemirjavajućim polubožanskim kapacitetima sasvim sigurno mogu. A sa svešću o tome gotovo da smo legitimizovali ideju o prvobitnom grehu, krajnje nepopularnu u modernim intelektualnim krugovima. I ko bi se usudio da kaže da nije postojao element voljnog izbora u našem evolucionom, pojedinačnom i teološkom preobražaju. Naši preci birali su svoje seksualne partnere i vršili selekciju zarad svesti i samosvesti i moralnog znanja. I ko može poreći da osjećanje egzistencijalne krivice prožima ljudsko iskustvo? I ko bi mogao da ne primeti da je bez te krivice, tog osjećanja, ugrađenog nepoštenja i sposobnosti da se čini zlo, čovjek na korak od psihopatije? Ljudska bića su i tekako sposobna da čine zlo. Ta osobina je jedinstvena u živom svetu. Možemo da pogoršamo stvari ako to činimo voljno, potpuno svesni onoga što radimo. Isto kao kada se slučajno, nemarno i namerno pravimo da ne vidimo. Pošto nam je data ta užasna sposobnost, ta sklonost ka pakostima, da li je čudno što nam je teško da se staramo o sebi ili drugima, ili čak da sumnjamo u vrednost svega što ljudi preduzimaju. S razlogom smo veoma dugo sumnjičili sebe. Pre više hiljada godina drevni Mesopotamci verovali su, na primjer, da je samo čovečanstvo nastalo iz krvi Kingu, najstrašnijeg čudovišta koje je velika boginja haosa mogla stvori u svojim najosvetničkim i najrazornijim trenucima. Posle izvlačenja zaključaka poput ovog, kako da ne dovedemo u pitanje vrednost našeg bića, pa čak i samog bitka. Ko bi u tom slučaju mogao da se suoči sa svojom bolešću ili bolešću nekog drugog, a da ne posumnja u moralnost prepisivanja lekova? I niko ne razume tamu pojedinca bolje od samog pojedinca, ko će u tom slučaju u potpunosti da se posveti brizi o sebi kada se razboli.
Možda nikada nije trebalo da nastane čovjek, možda bi svet čak trebalo očistiti od svekolikog ljudskog prisustva, kako bi bitak i svest mogli da se vrate nevinoj brutalnosti životinje. Verujem da osoba koja tvrdi da nikada nije poželjela tako nešto nije zavirila u svoje osjećanje ili se nije suočila sa svojim najmračnijim fantazijama. Šta onda treba uraditi? Iskra božanstva. Postanku 1. Bog stvara svet pomoću božanske i istinite reči stvarajući na stanju rajski red ispred kosmogonijskog haosa. Potom stvara muškarca i ženu po svom liku, proživši ih sposobnošću da rade isto, da stvaraju red iz haosa i nastave njegov rad. U svakoj fazi stvaranja, uključujući i onu u kojoj je nastao prvi par, Bog razmišlja o onome što je nastalo i proglašava to dobrim. Usaglašavanje postanka 1 sa postankom 2 i 3, posljednja dva poglavlja koje ukazuju na čovekov pad, opisuju zašto je naš svoj toliko terećen tragedijom i etikom. Stvara narativnu sekvencu gotovo nepodnošljivu u svojoj dubini. Moralnost iz postanka 1 glasi da će dobro nastati zahvaljujući pravim rečima. To važi čak i za samog čoveka, pre nego što se odvoje od Boga. Ta dobrota biva strašno narušena padom i onim što se događa sa Kainom i Aveljem u potopu i Vavilonskoj kuli, ali zadržavamo nagovešte i stanja pre pada. Sećamo se, tako da kažem. Zauvek se s nostalgijom sećamo nevinosti detinjstva, božanskog, nesvesnog bitka, životinje i nedirnute prašume nalik na katedralu. Takve stvari nas odmaraju. Obožavamo ih, čak i ako smo sami sebe proglasili ateistima, zaštitnicima, ekološke sredine, najgore antiljudske vrste. Prvobitno stanje prirode začeto je na ovaj način rajsko je, ali mi više nismo jedno sa Bogom i prirodom i nema jednostavnog povratka na to. Prvobitni muškarac i žena koji su postojali u neraskidivom jedinstvu sa svojim tvorcem, izgleda nisu bili svesni, a sasvim sigurno nisu bili samosvesni. Njihove oči nisu bile otvorene, ali su u svojoj savršenosti bili takođe manje, ne više, od svojih ekvivalenata posle pada. Njihova dobrota bila je nešto što im je dato, nešto što nisu zaslužili ili zaradili. Oni nisu imali izbora. Bog zna da je tako lakše, ali možda nije bolje od dobrote koja je iskreno zarađena, na primjer. Možda je čak i u izvesnom kosmičkom smislu, pod pretpostavkom da je samo svest fenomen od kosmičkog značaja, slobodan izbor važan. Ko može sa sigurnošću da govori o takvim stvarima? Međutim, nisam voljan da ih gurnem po tepih samo zato što su teške. I zato evo predloga. Možda nisu samo pojava samosvesti i pojava moralnog znanja o smrti i padu, te koje nas opsedaju i nagone da sumnjamo u vlastitu vrednost. Možda je u pitanju naša nespremnost, odraženu u Adamovom posramljenom skrivanju da koračamo sa Bogom uprko svojoj krhkosti i sklonosti ka zlu. Cela Biblija je ustrojena tako da je sve posle pada, istorija Izraela, proroci, dolazak Hrista, predstavljeno kao lek za taj pad, način da se zlo ostavi za sobom. Početak svesne istorije, nastanak države i svih njenih patologija, ponosa i krutosti, pojave velikih moralista koji pokušavaju da isprave stvari, kulminira u samom Mesiji. Sve je to deo pokušaja čovečanstva, Božje volje da se popravi. A šta bi to trebalo da znači? Ovo je neverovatno. Odgovor se već nalazi u postanku 1. Otelotvoriti lik Boga, rečima iz haosa, stvoriti bitak koji je dobar, ali to treba uraditi svesno po vlastitoj volji. Naziv zapravo napred, kao što je T.S. Eliot toliko prava insistirao, ali treba da se vratimo kao probuđena bića koja prave izbore koje odgovaraju budnim bićima, a ne da se vratimo u san. Nećemo prestati da istražujemo, a kraj sveg našeg istraživanja biće da stignemo odakle smo pošli i saznamo to mesto prvi put. Kroz nepoznata, zapamćena vrata, kad poslednje od zemlje za otkriće jeste ono što beše početak. Na izvoru najduže reke, glas skrovitog vodopada i deca na jabukovom stablu, neznana, jer ih ni tražili nismo, no čujna, polučujne u tišini, između dva morska talasa, hitro sada, ovde, sada, uvek, stanje potpune jednostavnosti kojem cena nije manja od svega i sve će biti dobro i svakovrsne stvari bit će dobro kada se plameni jezici uviju u krunisani čvor vatre, pa vatra i ruža budu jedno. Ako želimo da se pravilno brinemo o sebi, moramo da poštujemo sebe, ali mi to ne radimo jer smo ne samo u vlastitim očima pala stvorenja. Da smo živjeli u istini, da smo govorili istinu, tada bismo mogli ponovo da hodimo sa Bogom i poštujemo sebe, druge i svet. Tada bismo mogli da postupamo prema sebi poput ljudi do kojih nam je stalo. Mogli bismo da težimo da ispravimo svet.
Mogli bismo da ga usmerimo ka nebesima, gde bismo želeli da prebivaju ljudi do kojih nam je stalo, umjesto ka paklu, gde će naša ozlojeđenost i mržnja večno sve osuđivati. U oblastima u kojima se hrišćanstvo pojavilo pre 2000 godina, ljudi su bili veći varvari nego što su to danas. Svuda su izbijali sukobi. Žrtvovanje ljudi, uključujući decu, bilo je česta pojava čak i u tehnološki sofisticiranim društvima kao što je bilo ono u drevnoj Kartagini. U arenama Rima borilo se do smrti i prolivanje krvi predstavljalo je uobičajenu pojavu. Verovatnoća da će današnja moderna osoba u demokratski funkcionalnoj zemlji ubiti ili biti ubijena beskreno je mala u poređenju sa onim što se dešavalo u prethodnim društvima. I dalje se dešava u neorganizovanim i anarhičnim delovima sveta. Tada se najvažnije moralno pitanje s kojima se društvo suočavalo odnosilo na kontrolu nasilja te propratne pojave impulsivne sebičnosti, beslovesne pohlepe i brutalnosti. Ljudi s takvim agresivnim tendencijama i dalje postoje. Sada bar znaju da takvo ponašanje nije optimalno, te ili pokušavaju da ga kontrolišu ili nailaze na velike društvene prepreke ako to ne učine. Ali ako se javio drugi problem koji možda nije bio tako čest u našoj okrutnijoj prošlosti, najlakše verovati da su ljudi arogantni i egoistični i da uvek gledaju samo sebe. Cinizam, koji takvo mišljenje čini univerzalnim opštim mestom, uveliko se raširio i ušao u modu. Ali takav pogled na svet nije karakterističan za mnoge ljude. Oni imaju suprotan problem. Takvi ljudi nose nepodnošljiv teret samogađenja, samoprezira, sramote i samosvesti. Na taj način, umjesto da narcisoidno naduvavaju vlastitu važnost, oni uopšte ne cene sebe i ne vode računa o sebi. Izgleda da ljudi često ne veruju da zaslužuju najbolju moguću negu. Bolno su svesti vlastitih mana i nedovoljnosti, stvarne ili preterane veličine i stide se i sumnjaju u vlastitu vrednost. Veruju da je drugi ljudi ne bi trebalo da pate i vredno i altruistički im pomažu da ublaže patnju. Takvi su i prema životinjama koje znaju, ali ne i prema sebi samima. Tačno je da je ideja o moralnom samožrtvovanju duboko usađena u zapadnu kulturu, bar tamo gde je na zapad uticaj izvršilo čovečanstvo koje se zasniva na ponašanju nekoga koji je izveo krajnji čin samožrtvovanja. Stoga bi svaka tvrdnja da zlatno pravilo ne znači žrtvuj se za druge mogla biti i sumnjiva. Ali Hristova arhetipska smrt postoji kao primer kako herojski prihvatiti ograničenja, izdaju i tiraniju, kako hoditi sa Bogom uprkos tragediji samosvesnosti, a ne kao direktivu da žrtvujemo sebe služići drugima. Žrtvovati se Bogu, najvišem dobru ako želite, ne znači da treba ćutke i voljno patiti kada neka osoba ili organizacija uporno zahteva od vas više nego što nudi zauzvrat. To znači da podržavamo tiraniju i dozvoljavamo da se prema nama odnose kao da smo robovi. Nije vrlina biti žrtva siledžije, čak ni kada smo taj siledžije mi sami. Od Karla Junga, čuvenog švajcarskog psihologa, naučio sam 2 važne lekcije o ponašaj se prema drugima kao što bi želeo da se oni ponašaju prema tebi ili voli bližnjeg kao sebe. Prva lekcija sastojala se u tome da nijedna od ovih izjava nema nikakve veze s tim da li smo fini ili ne. Druga je da obe predstavljaju izjednačavanja pre nego naređenja. Ako sam nečiji prijatelj, član porodice ili ljubavnik, moralno sam obavezan da se u istoj meri zalažem za sebe u kojoj se oni zalažu za sebe. Ako ne uspem u tome, završit ću kao rob, a taj drugi kao tiranin. Šta je tu dobro? Za svaku vezu je mnogo bolje ako su oba partnera jaka. Šta više, gotovo da nema razlike ako se zalažete za sebe kada vas neko maltretira, muči ili porobljava na neki drugi način i zalaganja za nekog drugog. Kao što Jung ističe, ne znači da prihvatate i volite grešnika u sebi u istoj meri kojoj opraštate i pomažete nekome ko posrće i nije savršen. Kao što sam Bog tvrdi, tako glasi priča. Moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospod. Prema ovoj filozofiji vi ne pripadate samo sebi. Niste samo svoje vlasništvo koje možete mučiti i rđavo se prema njemu ponašati. To je delimično stoga što je vaš bitak neraskidivo povezan s drugima i ako se ne brinete o sebi kako treba, to može imati katastrofalne posljedice po druge. To je možda najočiglednije posle samoubistva, kada su oni koji ostanu za vama često i uskraćeni i traumatizovani. Ali metaforički govoreći, postoje i ovo. U sebi nosite iskru božanskog koja ne pripada vama, već Bogu. Konačno, mi smo prema postanku napravljeni prema njegovom liku. Posjedujemo polubožanski kapacitet za svesnost. Naša svest učestvuje kada govorimo o bitku.
Mi smo verzije Boga slabe rezolucije, kenotičke. U stanju smo da od haosa napravimo red i obrnuto, na svoj način, svojim rečima. Možda nismo baš Bog, ali nismo ni mi baš ništa. U vlastitim mračnim razdobljima, podzemlju duše, često uhvatim sebe da me potpuno savladala i zapanjila sposobnost ljudi da se sprijateljuju jedni s drugima, da vole svoje intimne partnere i roditelji i decu i da rade ono što moraju da rade kako bi mašinerija sveta nastavila da funkcioniše. Poznavao sam čoveka povređenog i onesposobljenog u automobilskoj nesreći koga je zaposlila lokalna elektrodistribucija. Godinama posle nesreće radio sa čovekom koji je patio od degenerativne neurološke bolesti. Sarađivali su na popravljanju linija, dopunjujući jedan drugoga. Verujem da je ovakva vrsta svakodnevnog junaštva pre pravilo nego izuzetak. Većina pojedinaca nosi se s jednim ili više ozbiljnih zdravstvenih problema dok uspešno i ne žaleći se obavljaju svoj posao. Ako je neko te sreće da je lično u jednom od retkih razdoblja milosti i zdravlja, on ili ona sigurno imaju bar jednog bliskog člana porodice u krizi, ali ljudi ipak i dalje nastavljaju da obavljaju teške i naporne poslove kako bi ostali prisebni i održali zajedno porodicu i društvo. Za mene je to pravo čudo. I to takvo čudo da je prokleta zahvalnost jedini odgovarajući odgovor. Postoji toliko načina na koje stvari mogu da se raspadnu ili potpuno zakažu. I uvek su povređeni ljudi ti koji spasavaju stvar. Zato zaslužuju bar malo pravog i iskrenog divljenja. To je neprestano čudo izdržljivosti i istrajnosti. U svojoj kliničkoj praksi podstičem ljude da odaju priznanje kako sebi, tako i onima oko sebe koji deluju produktivno i pažljivo, i iskreno se brinu i pažljivi su prema drugima. Ljude strašno muče ograničenja i prinuda bitka da sam zapanjen da ikada bilo šta urade kako treba i pogledaju izvan sebe. Ali dovoljno njih radi upravo to, tako da imamo centralno grejanje i tekuću vodu i beskonačnu računarsku snagu i električnu energiju i dovoljno hrane za sve, pa čak i sposobnost da razmišljamo o sudbini šireg društva i same prirode, užasne prirode. Sva ta složena mašinerija koja nas štiti od smrzavanja i umiranja od gladi i nedostatka vode bez prestanka teži usled entropije da se zaustavi i jedino zahvaljujući stalnom oprezu obazrivih ljudi ona i dalje radi tako neverovatno dobro. Neki ljudi se degenerišu u pakao nezadovoljstva i mržnju prema bitku, ali većina odbija da to učini uprkos patnji, razočaranjima, gubicima, neadekvatnosti i ružnoći i to je ponovo pravo čudo za one čije oči vide. Čovečanstvo u celini i oni koji ga sačinjavaju kao prepoznatljivi ljudi zaslužuju izvesnu simpatiju za neverovatni teret pod kojim pojedinac stvarno posrće, izvesnu simpatiju za podčinjavanje smrtonosnoj ranjivosti, tiraniji države i pljačkanju prirode. Nijedna životinja nije u takvoj egzistencijalnoj situaciji niti mora da je trpi. Situaciju koja je toliko teška da bi jedino Bog mogao da je podnese. Upravo ta naklonost trebalo bi da bude pravi lek za samosvesni samoprezir za koji postoji opravdanje. Ali to je samo pola priče. Mržnja prema sopstvu i čovečanstvu mora biti dovedena u ravnotežu sa zahvalnošću prema tradiciji i državi i zapanjenosti šta sve normalni ljudi svakodnevno postižu, da ne pominjem zapanjujuća dostignuća onih zaista izuzetnih. Zaslužujemo izvesno poštovanje. Vi zaslužujete izvesno poštovanje. Važni ste drugim ljudima koliko i sebi. Na vama je da odigrate neku važnu ulogu u sudbini sveta. Stoga ste moralno obavezni da se starate o sebi. Treba da se brinete o sebi, pomažete sebi i budete dobri prema sebi na isti način na koji biste vodili računa, pomagali i bili dobri prema nekome koga volite i cenite. Možda ćete zbog toga morati normalno da se ponašate na način koji vam dozvoljava da u izvesnoj meri poštujete vlastiti bitak i da budete pošteni prema njemu. Ali svako ima velike mane. Niko ne uspeva da dosegne Božju slavu. Međutim, ako bi ta apsolutna činjenica značila da niko od nas nema nikakvu odgovornost, kako prema sebi, tako i prema drugima, svi bi sve vreme bili brutalno kažnjavani. To ne bi bilo dobro. To bi u svakom pogledu samo još više pojačalo mane ovog sveta i svakoga ko razmišlja nateralo da iskreno posumnja u ispravnost sveta. Tim putem jednostavno ne možemo da krenemo naprijed. Umesto toga, ponašati se prema sebi kao da ste neko ko je vaša odgovornost podrazumeva da razmišljate o tome šta će biti zaista dobro po vas. To nije ono što želite. Takođe, ono što će vas usrećiti. Svaki put kada detetu date neki slatkiš, vi to dete usrećite. To ne znači da ne treba za decu da radite ništa drugo osim da im dajete slatkiše. Sinonim za srećan svakako je dobro.
Morate naterati decu da peru zube. Moraju da navuku skafandere kada po hladnoći izlaze napolje, iako će se ona verovatno opirati. Morate pomoći detetu da postane virtuoz, odgovorno, budno biće, sposobno za potpuni reciprocitet, sposobno da se stara o sebi i drugima i da napreduje dok to radi. Zašto bi bilo prihvatljivo da išta manje od toga učinite za sebe? Morate razmisliti o budućnosti i zapitati se: kako bi mogao da izgleda moj život da se propisno staram o sebi? Koja karijera bi za mene predstavljala izazov i učinila bi me produktivnim i od pomoći i kako bih mogao da podnesem svoj deo tereta i uživam u posljedicama? Šta bi trebalo da radim kad imam izvesnu slobodu da poboljšam svoje zdravlje, proširim znanje i ojačam telo? Morate znati gde se nalazite kako biste mogli da počnete s planiranjem svog kursa. Morate znati ko ste kako biste razumeli svoje naoružanje i ojačali u skladu sa svojim ograničenjima. Morate znati kuda idete kako biste mogli da ograničite razmere haosa u svom životu, drugačije organizujete red i unesete božansku silu nade koju ćete preneti svetu. Morate odrediti kuda idete kako biste mogli da se cenkate, da ne biste postali ozlojeđeni, osvetoljubivi i okrutni. Morate artikulisati vlastite principe kako biste mogli da se branite od onih koji vas nepropisno iskorišćavaju i kako biste bili sigurni i bezbrinni dok radite i igrate se. Morate se pažljivo disciplinovati. Morate održati obećanja koje ste dali sami sebi i nagraditi sebe kako biste mogli da verujete sebi i da se motivišete. Morate odrediti način ponašanja prema sebi kako biste najvjerovatnije postali i ostali dobra osoba. Bilo bi lepo svet učiniti boljim mestom. Konačno, nebo neće doći samo od sebe. Morat ćemo da radimo da bi se to desilo i da ojačamo kako bismo podneli smrtonosne anđele i plameni mač presude kojim je Bog zagradio ulaz. Ne podcenjujte moć vizije i pravca. To su neodoljive sile sposobne da transformišu ono što može izgledati kao nepremostiva prepreka u prohodne puteve i prilike koje se šire. Ojačajte pojedinca, počnite od sebe, brinite o sebi, definišite ko ste, oplemenite svoju ličnost. Odaberite odredište i jasno izrazite svoj bitak. Kao što je veliki nemački filozof iz 19. veka Friedrich Nietzsche briljantno primetio: onaj koji ima za šta da živi može podneti bilo šta. Možete pomoći da se svet usmeri malo više ka nebesima i malo dalje od pakla. Kada jednom shvatite pakao, kada ga istražite, da tako kažemo, posebno sopstveni pakao, možete odlučiti da ne odete tamo ili da ga stvorite. Možete se zaputiti negde drugde. Zapravo, možete tome posvetiti život. To će vam dati smisao, s velikim S. To će opravdati vaše bedno postojanje. Na taj način iskupit ćete se za svoju grešnu prirodu i zameniti svoju sramotu i samosvest prirodnim ponosom i iskrenim poverenjem osobe koja je ponovo naučila da korača s Bogom po rajskom vrtu. Možete početi tako što ćete se odnositi prema sebi kao prema nekome kome ste dužni da pomažete.